Kuringana na mwerekeria wa rwangi rwa ugima kaunti-ini ya Meru kwina wongereku bunene bwa murimo jwa mukingo iu kireana banini na kinyandwa cha kimushi. Abisa ujukome muthuri augite mantu ja jonthe ni ja kuringithia bu katha rwangi rwa ugima kaunti-ini akiaria kiri kigomano na gikundi gitiga kithirikari na rietwa Sozo muthuri augite mantu ja ni ja batere gutegerwa nkuruki na kuthirwa. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntere Chama wa Dennis Mugendi ni agutariria cyo ikinya. Ontuku kuma kaunti ya Meru no unamba ya baria bakugwatithwa murimo mukingo igwita na mbere gitagia muno kiri antu babethi utaukinya namba ya nabari kugwata yu ikwongereka na bongi ni makarika jandu asia kinja kuingia iri ripoti ya murungamiri ugima kaunti netawe kome muthuri. Jamii tunaongeza hayo maambukizi ya ukimwi sana sana kwa ya umri ndogo, hiyo kuanzia miaka 14 hadi 24 hapo. Hiyo age group tunaona kuna infections mpya zinaongezeka, na pia kuna jambo la tatu ile tunaita gender based violence. Nigi KWONEKA rwaria ke ikundi kya sondizo utiri-ini mwe mucini o maua aria KWONGEREKA ni antu bebongwa kwimenyera bungi buri mubango jo kithomo kigi mantu ja gucoka masukuru na kairi watho kuingwa. Kwa hivyo ile tunaitanga ukimombo sexual education ndio tunajiuliza ni wakati wa kuileta ndio tuone kama tunaweza tatua hilo jambo. Na pia naomba the national government administrative agencies wale wanaitwa ngao pia wakuje tukue na mjadala ya sisi wote, sababu inaonekana tunahitaji kufanya ile tunaita enforcement. Sondizo nabo bakauga ni bageretie iguru na nthi gutungatira mantu jajojurite mugongoni. We try to prevent children from experiencing vulnerabilities, which means that we try to create the contexts in which children can flourish, where they receive what they need to be nurtured, to grow into their highest potential. Wantu ba tuitanite nya muno mantu ni yakwithia nya kura kurubetu gutebui ikirumi nya meru batene batwira muguru atiringawa kwa wende anabetu barua indenjeto batwa kura kurubo lakini abatu ya shiari ibeturitanitwe nyane anababetu basorizo batwira muguru na kyoga musie na kinya githatu kuona tuweka ikundi na tukuona mbeca itugwati kwatira kurubetu ndoni nigerenya bo twabenda na mukuru na chenja yo kulukira kwenda mukuru na sense ya kulukira kwendwa ni mwekuroke tugite kiaro arira tedatu na ruru ari twaro araramia nkiro kini kana tumbokinyanila na tumbotethania kinjira imbingira tuthatu nacio mathina ya yeno turene yetu na ara kumena na bakitha barenja na ara waitura taunine kwitha kwina ndo cia muci kwitha kwina ana bagita skulu kwitha tuna teenage pregnancy. Dennis Mugendi, weru wikendi mucini o maua kaunti ya Meru.